Itu ria kieha nirigumire family imwe kuma itura ria Kamogo kaunti-ini ya Githumo thutha wa mwanake umwe gutharikira na kuraga ciana igiri iria ni hamwe na muru wa nyina. Nyina wa mwanake uyu Doris Auma aracakaya gikuo kia mwana wake wa ukuru wa miaka 13 na gacucu gake ka ukuru wa miaka 6 aria maratharikirwo ni Arnold Ochieng. Kurerikana ciana ici irari nyumba yacio ya gukoma riria Arnold aramatharikire kuona nake arakomaga nyumba ino na kumoraga, na thutha wa kugera ngereno Arnold ni aretikirire neo watabania giko giki kuona ni aracokire gwita mami wao erorere na gucoka guikio ngono. Alikuwa sasa ashatangulia but amesimama hapa side. Kufungua mlango ndio tukapata watoto chini. Sasa mama ndio aliingia mbele kufunua watoto tukapata ameua watoto. Nilikuja hapa nilipata kama kijana amefungiwa mkono, mguu. Na nikauliza kijana, mbona umefanya hivi? Kijana alininyamaza kabisa na aliniangalia tu. Family ino irauga riri tirita ria mbere onanitie maruru make kuona ni aria tharikira baba wao na itumire itari cia kurikana, makiuga kwa ihinda ria miaka iri akoretwo agithemana na andu. Mimi ndo nilikuwa target kwa sababu hata tukipika chapati hapa alikuwa amekaa hapa na mimi hapo anapika chapati, lakini ananiangalia, but nikienda kumwangalia na unaona ametana naangalia, alikuwa ananiangalia na huruma. Ushaona mtu anakuangalia na huruma, ukijaribu kunini anaangalia chini. Mwiko iro uyu riu ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Katitu riri mĩĩrĩ ya ciana ici twaritwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Bethlehem, uthuthurio ugithiaga na mbere. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Nduta wa Buthia.